U Presiden jong ke US u Donald Trump ula permena ba ulong u bala kloy banyaj sakmat da kesin jam jong ke jing penjari ke batmai persya ya ke Rusia hadin bakala penrem ya ke Ukraine da ke jing her tmaling suny ke bahetam nado blastang ketma Kamen shua u sekretari jong ketenat pelapisa jong ke US u Scott Bessent ula ong baka Washington kelapan krek ban penjor ya ke jing penbor ya ke Rusia da ke babu iki khajna hakiri ki bathiet ya kumpniang jong ke Rusia kayo ke kot jong ke Rusia kan sahiador pura bat katakan wan rayu Presiden Vladimir Putin syakami jong ke jing ekran ong umestar Bessent hak NBC television Haswa kecingalang jung ubat uperlok jong ke Rusia Vladimir Putin hakatio bladep Alaska utrom mula berngam ban penjari ya kecing penjari bat kecing sudor ke batmai ke batmui kiri ke bawan ra iko peniang na ke Rusia kane kecing lek kalong ban penjulor ya kalat kamai ke bakongsan ke baginong Rusia ke penon kam ban penek pensa ya kayo ke kot jongki na kecing penjari jong kiri sepngi halor katma jong ke Kremlin persya ya ke Ukraine Utrom ulami no na kecingalang badu Putin da kabasngus kam ya kelinti ban penyesuk hapadeng ke Rusia bat ke Ukraine hendrai naduk kate kapor ke Rusia kelebeteng ban penki ya ke Ukraine ke Rusia kelasiat da kiling suny ki bahetam ha Ukraine haka step jong ke singu blai kabala penyap ya saungut ki briu bat kalathang ya ko ofis sarkar ha Kiev kacing her tama ka bau Presiden Volodymyr Zelensky ulama ham bakan penjalan ya katma Hadin kato kene kenta u Presiden Trump ula persyang ban penlong pedeng ya kecing ate esok ka ba penkut no ikatma ula ong ba ulong u bala krek ban penjari syu ya kecing pisitom ya ke Rusia kelanang penjor ya kecing hiar tma jongka persya ya ke Ukraine nadu ba Putin ulai kenduk ya Presiden Trump ha Alaska ha ka khatsan terik jok pena ekos ha kecing alang ka ba klem lak ban ai kano kecing job ban pensange ASEAN Hadin kejing syak tombor hakif haka sengi uplay la banyu i ki tligding ki bakiu na katunum jong kaying sorkar ka bahek ba ka badon ya ka kunhun menteri jong Ukraine hapreng jong kanong ba kasin ka baningkong ka bala syak tombor haka jing akan at ka bala nek lai snam sitem kajing syak tombor jong ki drone kala penjulor ro ya ki katto kene ki jing ki bahek haka nong ba jong Ukraine ong ka kubor jong ki tenat bakerke la ong baka jing hiar tma ya ka we ka kharkhana pat ka jikapan poi marbam hakif ha ka baka tanat ya dari jong ke Rusia kalong ba om syam la penlong ya ki jing hiar tma ya ki wipat ki thong ha put usam jong ka Kiev ka Yulia Sridenko ka menteri rambak do jong ka Ukraine kala penmi ya ka video ka bapen i ya ka malah ka blasyak penjulor ha ka te ka jing sorkar ngin sapen bahapan i kite ki jing te kalong ndang ngimla banwan rak biang ye ki jing im ki balaja unong syun u penting bat peniap i ki bri jongi manla kasngi hakeleng kari ka Rusia klasiat om duna praspa sipo teliki drone bat khatlai teliki namding ha Ukraine hapdeng ka janmet jong ka si sajan bat ka step jong ka si ublai ka balong ka record ka batmai ong ka khubor jong sipai suny jong ka Ukraine kum kini kicing peniap beriu mentah haba kicing yadai ke basisya kalak ban sedang naduk mensyua kadai ke kamrunar ke bala temu bat ke penjalan ni katma ong Volodymyr Zelensky ulai keren halor kene kicing hiar tma kicing keren badu Presiden ke France u Emmanuel Macron bat ong baka France kan yarap ya ke Ukraine bat penklan ya kicing ada jongka Macron udah uwe na kinong yalam jong ke Europe ki bala penrem jore ketika jing syak tombor da ka batho ha ka we ka post jong u ba ka Rusia ka khang ilade kham jiliu ha ka jing mut jong katma bat ka jing penting menteri rambak do jong ka UK Keir Starmer ulakan tho i kite jing syak tombor kum ki jing tombor kat ba ka Ursula von der Leyen ka he jong ka UE ka keno i ka Kremlin ba ka dei ka balek ben ya ka sign perthei